Abayobozi ba Korea y'Epfo baratangaza ko igihugu cy'igituranyi bahora bahanganya ari cyo Korea ya Ruguru cyohereje intumwa zo mu rwego rwo hejuru mu gihugu cya Iran mu ruzinduko rw'akazi ariko by'umwihariko kuganira ku bya gisirikare. Ubu kandi harimo kwibazwa n'abasobanukiye bya politike niba yaba ariyo ntambara nshya y'ubutita iri gutegurwa kubera ko umuyobozi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un arimo kwihatira cyane kubaka ubufatanye n'ibihugu bihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Pyongyang na Tehran, ubwo ni ukuvuga igihugu cya Korea ya Ruguru ndetse no Iran, biri mu bihugu bike ku isi byashyigikiye igitero cy'Uburusiya Vladimir Putin yagabye kuri Ukraine, kandi byose bikaba byarashinjwe cyane guha Uburusiya ibikoresho bya gisirikare, ni ukuvuga imbunda n'amasasu byo guhashya igihugu cya Ukraine. Ari naho abahanga bashingira bavuga ko uyu mubano hari ikindi uhatse atari gusa. Ese Amerika n'inshuti zayo bahuriye mu muryango wo gutabarana OTAN baravuga iki kuri iyi myitwarire ya Pyongyang na Tehran? Yaba se ariyo mbarutso y'intambara y'isi ya gatatu ko nabo batazakomeza kubirebera? Ndaje byose tubirambure n'ibindi ntavuze. Ni Bri the Preacher kuri Bri Entertainment. Igihugu cya Korea ya Ruguru cyohereje intumwa muri Iran mu rwego rwo guca akato cyari kimazemo igihe mu bijyanye n'ibya diplomasi. Nk'uko byatangajwe na Korea y'Epfo, intumwa zo mu rwego rwo hejuru zo mu gihugu cya Korea ya Ruguru zagira uruzinduko muri Iran nk'uko ibinyamakuru bya leta byo muri Korea ya Ruguru byabitangaje kuwa gatatu. Uru ruzinduko akaba ari rwo ruzinduko ruzwi rwa mbere rubayeho mu bihugu byombi nyuma yo kwaduka kwa COVID mu mwaka wa 2019. Hakaba hanugwanugwa intambara nshya y'ubutita nyuma y'uko umuyobozi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un akomeje kwihatira kugira ubufatanye n'ibihugu bihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko igihugu cye gikomeye cyane mu bijyanye no gukora ibitwaro bya kirimbuzi, byatumye Amerika na Korea y'Epfo nabyo byagura ibijyanye n'imyitozo ya gisirikare ngo bikomeze gucungira hafi. Kandi kuwa gatatu ibiro ntaramakuru bya Korea byatangaje ko intumwa za Pyongyang ziyobowe na Yoon Jung-ho, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Korea ya Ruguru, bagize uruzinduko muri Iran. Ibitangazamakuru bya leta ntabwo byahise bibitangaza ndetse nta n'ibisobanuro birambuye byatangaje. Ubu rero amakuru agezweho nuko Pyongyang na Tehran, ni ukuvuga Korea ya Ruguru na Iran, biri muri guverinoma nke ku isi zishyigikiye igitero cya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagabye ku gihugu cya Ukraine, kandi bombi bagakomeza gushinjwa kugira uruhare rutaziguye muri iyo ntambara bigatuma itanarangira vuba. Aho nka Iran ishinjwa guha Vladimir Putin drone nyinshi cyane zitagira umubare, naho perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un akamuha ibitwaro bya kirimbuzi. Ibyo rero bikagira uruhare muri iyo ntambara bigatuma itarangira vuba. Igihe cya nyuma kandi Korea ya Ruguru yaherukaga koherereza abayobozi bakuru muri Iran byane muri Kanama 2019, ubwo itsinda riyobowe na Park Chol-min, umuyobozi wungirije w'inteko ishinga amategeko ya Pyongyang, basuraga igihugu cya Iran icyumweru cyose. Ibihugu byombi byagiranye umubano w'ububanyi n'amahanga kugeza Korea ya Ruguru ifunze imipaka ubwo icyorezo cya COVID cyari cyadutse. Naho mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane turimo, Kim Jong-un yakiriye umuyobozi mukuru w'Ubushinwa Zhao Leji uyobora inteko ishinga amategeko, kandi akaza ku mwanya gatatu mu nzego z'ishyaka rya gikomunisiti riri ku butegetsi mu Bushinwa. Ni inama yo mu rwego rwo hejuru hagati y'ibihugu byombi muri iyi myaka ya vuba. Kuwa gatatu kandi Kim Yo-jong, umushiki wa Kim Jong-un, umuyobozi ukomeye wa Korea ya Ruguru, yamaganye icyiciro cya nyuma cy'imyitozo ya gisirikare ihuriweho na Amerika na Korea y'Epfo, anashimangira ko aba bafatanyabikorwa batazigira babaca intege mu cyemezo cya Korea y'Amajyaruguru yo gukomeza gukora ibisasu bya kirimbuzi. Aya magambo abaye nyuma y'icyumweru kimwe ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye Linda Thomas-Greenfield ahamagariye amahanga kuba maso ku bijyanye n'ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Korea ya Ruguru na Iran ndetse n'Uburusiya. Iran yashinjwaga guha Uburusiya drone kugira ngo ikoreshwe mu ntambara yo kurwanya Ukraine. Ati dufite impungenge ko Iran iha intwaro Uburusiya, kandi Uburusiya nabo bagashyigikira Korea ya Ruguru kwagura ubushakashatsi bwabo bwite mu guteza imbere intwaro kirimbuzi, kandi rwose ibyo bizabera isi ikibazo gikomeye mu minsi iri imbere. Murakoze. Yari Bri the Preacher.